Dobro večer svima koji nas gledate. Ovo je razgovor u okviru Beogradskog festivala poezije i knjige 2020. godine. Ove godine zbog situacije sa koronom snimamo se preko Zooma, ali to snimanje neće omesti u tome da pred vas donesemo zanimljive i važne razgovore o književnosti, o nekim novim knjigama u produkciji Trećeg trga i Srebrnog drveta ove godine i o nekim prošlogodišnjim. Večeras je u ovom razgovoru sa nama Staša Aras, koja je pobedila ove godine u kategoriji druga knjiga, rukopisom romana Horor Vakui. I ovako, za početak ću reći da je Staša Aras rođena 72. godine u Trogiru. Ona je profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Osim profesorskog posla, Staša Aras vodi radionice kreativnog pisanja i jedna je od glavnih organizatorki i, kažem, voditeljki, moderatorki književnih večeri u Dubrovniku i Zadru. Takođe, pri Dubrovačkim knjižnicama vodi i čitateljski klub. Osim ovog rukopisa romana, odnosno romana, Staša Aras je objavila 3 zbirke poezije, tako da se stvari događaju ljudima, Nedolično i vrijedno spomena, Premještanja, kao i zbirke kratkih priča, Neke granice i i 12 pred zidom i još ima nešto, to je eksperimentalna proza Sakupljači. Dakle, kada se spoje ove Stašine knjige, ja sam ih malo kao popusila, to je ovako teksta, da, evo i Staša se smete, ovako teksta i dakle, ove godine izlazi, odnosno kad vi budete gledali ovaj video, već će biti objavljen roman Horor Vakui. Rekao sam otprilike najvažnije stvari o biografiji Staše Aras, rekao sam da živi u Zadru i Dubrovniku. Za sve nas koji živimo na kontinentu ili uglavnom na kontinentu, onako jedna rečenica od koje staje da, pričat ćemo malo i o tom primorju. Staša, dobro večer, dobrodošli u ovaj razgovor. Dobro večer, Bojana, dobro večer svima koji nas gledaju. Jesi li ti, Staša, jesi li ti pesnikinja ili banditkinja, odnosno da se vratimo na moto ovogodišnjeg festivala, a to je pesnik ili bandit kao omaž Radetu Dreincu. Dakle, šta bi tebi značila ta, reći ćemo kako, sintagma, stih, izjava, pesnik ili bandit danas? Pošto si ti jedan od vodećih glasova kako poetskih, tako i ovako opšte književnih na ovoj savremenoj postjugoslovenskoj sceni. Da, to je zanimljivo. Najprije sam li pjesnikinja ili banditkinja? Pa pjesnikinja sam. Iako to pjesnik bandit, kad sam pročitala to pitanje, je jako i zanimljivo na jednoj od radionica poezije koje sam vodila. Nekako tematski sam odredila naše satove i jedan od satova je bio revolucija ili pjesnik kao netko ko se buni protiv sistema, netko ko podmeće klipove u neka uvriježena mišljenja i neke tabue. Tako da pjesnik svakako mora biti bandit u širem ili u užem smislu. U današnje vrijeme nemamo baš takve bandite kao što smo imali možda početkom 20. stoljeća gdje su pjesnici stvarno znali gubiti glavu. Danas je to malo drugačije, ali... Danas su neki banditići, možda u deminutivi. Danas baš ne gubi glava, ali razmišljala sam o tom pitanju u smislu da je pjesnik onaj koji progovara o stvarima na način da to baš ne mogu svi. Mislim, zadaća pjesnika je da detabuizira, da otkriva, da stvari promatra nekako iznutra. I to stvarno je banditski posao. Mislim, to je podmetanje nekih džepnih mina u neke obrasce ljudskog ponašanja. Tako da ta sintagma je svakako dobra i zanimljiva, ali hoću reći u tom nekom širem kontekstu. Zaista to više nisu revolveraši. Iako bi bilo dobro možda da dođe vrijeme da budu. Sad stvari samo čitanja i možda pjesnici koji privlače na sebe pažnju svojim buntovnim ponašanjem. Stvari je u tome hoće li to činiti svojom poezijom ili svojom pojavom. Sad je to neka druga
opet neka druga kategorija i ja sam sklonija ovoj da to čine svojom poezijom. Sad, koliko će ta poezija biti razumljiva i koliko će doći do širokog kruga čitatelja, to je opet neka druga stvar. Moderna poezija danas sve češće, nažalost, biva nerazumljiva nekom širem krugu čitatelja. Ili širi krug čitatelja voli ono što razumije, voli ono što mu je lako, što mu ide niz dlaku. Tako da nemamo baš danas puno, ili su to neki džepni banditi, to su neke džepne mine, džepni upaljači, kao upaljači za neke strasti. Tako. Međutim, onih nekih pjesnika koji su stvarno u stanju, meni naravno odmah pada na pamet Majakovski i ovi ruski banditi, toga nema. Ili, mislim, društvene okolnosti jesu i takve kao što su bile i početkom stoljeća, ne iste, ali nisu puno ni drugačije. Međutim, poezija nema više takvu ulogu kao što je imala onda. Baš sam jutros razmišljala o kazalištu, isto tako koliko je kazalište imalo jaču, važniju, ozbiljniju ulogu u povijesti nego ima danas. Danas uglavnom imamo neki zabavljački teatar. Ili opet teatar zatvoren za elitistički uži krug ljudi koji ga razumiju. Tako da umjetnost, nažalost, postaje pomalo stvar povlaštenih klasa, nažalost, i u tom smislu je i to banditstvo salonsko, onda to nije to što je nekada bilo. Hvala ti na odgovoru. Dotakla si razne teme koje ćemo mi još malo otvoriti i rastvoriti tokom ovog razgovora. Ja sam te predstavio kao jedan od vodećih i važnijih i najvažnijih savremenih glasova književnih u zajedničkom nam jeziku i zajedničkom nam kulturnom i emotivnom polju koje i baštinimo i delimo. Dosta puta smo ti razgovarali i privatno i na programima o tome, ali nije zgoreg i sad za ovo Zoom festival priliku da otvorimo pitanje te postjugoslovenske književnosti, odnosno evo idu godine, idemo i mi s njima. Pre par godina je možda to bilo pitanje koje se ticalo neke inovativnosti, možda je bilo malo provokativnije nego danas, uopšte zapitati se na tim zajedničkim jezičkim i kulturnim poljem. Evo ti imaš već nekoliko knjiga objavljenih, rođena si u jednoj zemlji, školovala si se u drugoj, živimo sada u ovom prostoru kakav jeste. Dakle, kakav je tvoj stav spram te sintagme postjugoslovenska književnost danas? Šta misliš da je njena budućnost? Vodiš radionice pisanja s nekim drugim ljudima, mladim, starijim, kako oni gledaju na to? Da. Moje se mišljenje nije puno promijenilo, samo je možda malo utihnulo. Ja mogu reći da ovo što si rekao, prolaze godine, zaista prošlo je već puno godina ovih novih država u kojima živimo, koje su puno manje od ove države u kojoj smo rođeni, u kojoj sam ja rođena. I velik dio moje književnosti se bavi baš tom temom tranzicije i posttranzicije i svega što nas je zateklo nakon rata, pa i u ratu, jer ja sam sa 18 godina sam imala kad je počeo rat i moram priznati da sam ja jedna od onih koji pamte i vuku traume iz tog perioda. Sve manje me to zanima na način da se prežvakava već prežvakano i nedavno sam razgovarala sa Rumenom Bužarovskom, isto tako pitala sam je hoćemo li ikada izaći iz tih tema tranzicijskih i posttranzicijskih. Promijenila su se malo vremena. Meni je najviše stalo do jezika u smislu da ne dam da se isključuju iz leksika neke riječi koje ja još uvijek pamtim. To osiromašivanje i tema i iskustava i nasljeđa i tradicija šireg prostora nego ovoga u kojem ja sad živim me najviše boli, najviše me smeta i zato o njemu i pišem, jer smatram da književnost je ta koja je zadaća da čuva neke stvari koje bi svakako izbljedile i nestale iz nekog kolektivnog pamćenja kad se ne bi zapisivale. S druge strane,
vidim isto tako da sam od mlade pjesnikinje došla u onu srednje generacije i da jako zanimljivi mladi glasovi pišu na drugačiji način o tom prostoru, o tom nečemu što ja pamtim drugačijim. I moram priznati da se sad malo ogledam i to promatram. Nisam možda više tako glasna kao što sam bila prije oko svih tih pitanja. Sjećaš se i ti, mi smo sudjelovali i u nekakvim programima Centra za mirovne studije i ovdje u Hrvatskoj Dokumente i tako, gdje su se političke teme i književnost prožimali. Zapravo razgovarali smo uvijek o tome koliko književnost može učiniti na tom polju pomirenja. Ja se i dalje time bavim, iako mi se čini da bi se mogli možda iznaći neke druge teme ipak i vidjeti da u nekom europskom i širem kontekstu neke druge teme se tiču i nas, a ne samo ove koje smo proživjeli, u smislu da stvarno je možda bi bilo vrijeme čak i da idemo kod psihoterapeuta, već bi se riješili tih trauma. Mislim da to, ali one nikad neće, mislim da one nikad neće nestati svojih prostora, ne samo zbog toga što je rat i to posljedice rata traju jako dugo, mi već evo 30 godina o tome, tako da je cijeli taj prostor nakon rata stvorio jedan onako malignu jednu pojavu koju ćemo prežvakavati. Ako nećemo prežvakavati rat, onda ćemo prežvakavati ovo što nam se nakon rata dogodilo. Stvarno se promijenilo. Da li mislite da možda to što se sada manje govori o svim tim temama, znači da možda i književnost sama radi posao, dakle da ljudi prosto pišu i da te knjige čine koliko mogu činiti i da je prosto ta jedna kraća epoha priče, tribinske priče, tih diskusija završila svoje. Dakle, to razgovaranja o tim temama o kojima sad ti ja razgovaram, da prosto možda sam književni tekst čini svoje, da ne treba o njemu govoriti. Ja mislim da je u jednom periodu je lansirano na ove prostore od natječaja do nekakvih tema nekog kulturnog inženjeringa. Čini mi se da su neke teme forsirane u jednom periodu i to u jednom velikom periodu, 10-ak i više godina. Teme rata, žena u ratu i tako dalje. Neki novac je upucan u te teme i meni se u jednom trenutku činilo da smo mi tada mladi autori koji smo sudjelovali i na tim natječajima i pisali na te teme dobrim dijelom plod tog inženjeringa. Mi u principu nismo mogli niti mislim mogli smo, ko nam je branio, ali na neki način to jest bilo nešto što se nas ticalo, što nas je tištilo i mi smo zaista pisali na zadane teme. Na taj način smo se i naučili pisati o zadanim temama, odnosno istražiti određene pojave u društvu i intimi i isto tako. I to je ostavilo maha na ovim prostorima Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. I unazad 10-15 zadnjih godina ti ćeš vidjeti da se stalno tu prelamaju iste teme i isti motivi, ista jedna nesnađenost i siromaštvo. Ljudi koji su marginalizirani, pa eto, moje 2 zbirke priče se non stop bave istim temama. To su stalno ljudi koji su se našli u situaciji za koju nisu uopće planirali za sebe u životu da će im se dogoditi. Zapravo ja volim kratku priču i kratka priča mi je odmah na prvo, mislim ta situacija rata i tranzicijskog beznađa koje je zadesilo neke ljude, čiji su se okviri suzili, za njih je kratka priča jako pogodna. I ja sam stvarno uletila u tu krletku još prije 10-ak godina i više. I eto, ponavljam, odnedavno sam nekako, shvatila sam da sam neke te teme iscrpila, da me zaista više ne zanimaju. Čini mi se da, znaš, ne radi se samo o književnosti, radi se i o kazalištu i radi se i o likovnim umjetnostima. Ja sam se zadnjih godina radeći u art radionici Lazareti u Dubrovniku družila dosta s ljudima, s likovnjacima, ljudima koji se bave performansom i likovnom umjetnošću i to mi je puno pomoglo da na neki način proširim te umjetničke vidike i kontekste, jer mi se čini da je književnost, da smo mi stvarno onako svi usmjereni na te iste teme, jer ako tražiš nekakve lomove i kutove u ljudskom karakteru o kojima ćeš pisati,
onda ćeš to najlakše naći na tim posttranzicijskim temama. Ali voljela bih vidjeti da pišemo o nečem drugom. Zaista bi. Evo nekako polako se sad primičemo i tom momentu razgovora o romanu samom. Dakle, rekla si, pisala si kratke priče, rekla si koji je okvir na neki način bio stvaranje tih tekstova i onda, naravno, ne odjednom, ali ti donosiš odluku u jednom trenutku da ćeš izaći iz forme kratke priče i početi da pišeš roman. Mi koji te poznajemo znamo da je to bilo za vreme trajanja Evropskog prvenstva u fudbalu ili, kako se kaže, Evropskog nogometnog prvenstva. Ja sam moram nekoliko puta da proverim, pošto meni ne znači ništa u mojoj glavi, da li je to evropsko, svetsko, da li je olimpijada. U mojoj glavi postoji samo sport i nema ništa od kategorija, ali dakle, to je tih 40 dana famoznih koliko traje to prvenstvo. Ti si odlučila da ćeš svakodnevno pisati tekst, da će to biti jedna junakinja i da će ona biti u tom jednom kontekstu. Dakle, počela si da tkaš zapravo taj jedan milje u kom će ona izrasti, u kom će se prikazati i njeni strahovi, njene želje, njena nadanja, njene sreće. Mene zanima nakon iskustva pisanja kratkih priča i poezije, kako je to bilo ući u pisanje jednog romana? Meni je to beskrajno bilo lijepo iskustvo i zaista ja nisam počela pisati taj roman sa namjerom da napišem roman. To je zapravo bila neka moja vježba i ja sam jedna od onih spisateljica koji pišu dnevnik. Ja pišem dnevnike još od, ne smijem niti reći, od 85. Imam dnevnike i uvijek mi se jako sviđao taj jedan dnevnički zapis. Nešto što nije literarizirano, što naprosto ima tijek misli i neku ritmiku intimnog govora. To mi se uvijek sviđalo i to me opuštalo. Ja sam taj roman počela pisati na način da zamislim neki lik i da pokušam čisto za vježbu literarizirati svakodnevni život, pomaknuti ga da vidim dokle će to ići. To je bila zaista intimna moja vježba, jer teško mi je bilo pisati roman ili uopće zamisliti da bih mogla pisati roman. Ja se naime divim svakome ko može napisati roman, ta kompozicija i sve to skupa struktura romana za moj um i za ono kako ja funkcioniram unutra u glavi je jako teško. Ja nešto zamislim, međutim nakon 2 minute već sam zamislila nešto drugo. Jako mi je teško držati se u sedlu neke misli tako dugo i zato sam izabrala to Europsko prvenstvo. Naprosto tako, rekla sam, ok, ako ništa drugo, barem taj vremenski okvir, pa ćemo vidjeti kuda će to poći. Roman sam pisala rukom u bilježnicu svakoga dana, u svakom slobodnom trenutku i dogodilo se nešto stvarno lijepo i za mene jedno dragocjeno iskustvo kojem se želim što prije vratiti, a to je da se intimiziraš sa tekstom i da taj lik oživi. Naravno, lik u kratkoj priči isto tako je živ. I on dobije neki svoj volumen. Međutim, roman je forma koja zaista otvara sve mogućnosti. Ti možeš što god hoćeš s tim likom. I taj prostor slobode i pisanja i stvaranja i izmišljanja, integriranja zbilje je stvarno jedno iskustvo koje mislim da ljudi koji se bave pisanjem znaju i teško ga je prenijeti nekome ko nema to iskustvo. Tako da mi je pisanje tog romana zaista bilo jako... Bilo mi je toliko lijepo i toliko drago i toliko lako to pisati da sam mislila da to svakako ništa neće valjati. Ako nešto pišeš tako lako i nečemu toliko uživaš, onda to sigurno neće imati neku težinu. Tako da je taj roman ležao u toj mojoj bilježnici neko vrijeme. Onda sam ga malo čitala i vidjela sam da se to može čitati i onda sam u jednom trenutku ga pretipkala i vidjela kako to funkcionira. Malo sam radila onda na tom tekstu, mislim ne malo, radila sam poslije i više na tom tekstu. Dosta sam mu se vraćala, dosta sam možda iz njega izvlačila neke pasuse koje sam poslije iskoristila u kratkim pričama, misleći da on zaista nikad neće biti objavljen.
prva osoba koja, osim mojih prijatelja, koji su ga čitali, mene zaista zanimalo kako je to, vidiš, neobično. Mislim, ja čitam i bavim se književnošću skoro cijeli život i bavim se čitanjem tuđih priča. Za svoj tekst ta jedna nesigurnost, da li taj tekst uopće dihta, da li on uopće funkcionira, da li ima neku nit, što sam ja to napravila. Kao kad si uranjeni u građu i u vlastiti jezik, ne možeš sagledati njegove konture, ne znaš da li to uopće valja i onda ga dajemo na čitanje s našim prijateljima i uvijek mislimo kao prijatelji će nam uvijek reći, ma dobro, divno ti je, super ti je to, pa onda moramo to dati nekim nepoznatim ljudima. I ja sam roman dala svojoj urednici sa 3. programa radija, Ireni Matijašević, koja je sama romanopisac i ona je prva, nakon nje Marija Ot-Franolić, koja se bavi ženskim dnevnicima. Doktorirala je na ženskim dnevnicima, ali svakako se bavi književnošću, je jedna profesionalna čitačica, ako to možemo nazvati, se tako vodi čitateljske klubove i one su obe rekle da taj tekst je dobar, da na njemu treba malo raditi, ali da je dobar. Svakako on je, eto, do prošle godine kad sam ga poslala na natječaj 3. trga, ležao tako zatvoren i ja nisam imala baš nekog samopouzdanja da bi ga poslala. Mislila sam da on, ne znam, da će se iscrpiti u toj formi, u tom glasu, možda zbog toga što nisam bila svjesna vlastitog glasa spisateljskog i da je on na neki način nosi, da ta naracija je srž romana. Stalno mi se činilo da tu nema možda previše događaja, da nema puno fabula i tako. Ali opet stalno sam se vraćala, reci. Kad govoriš o tom kakav je tekst, dakle, on je dosta meditativan, dosta introspektivan, ima tu dosta kolorita primorskog, dosta mirisa, dakle, on ne ide za nekom klasično postavljenom fabulom, dakle, nema nekakvih obrta, iznenađenja u tom smislu da bi to bila takva proza. I ja dok sam ga čitao, činilo mi se, dok nisam znala kakav će biti kraj, šta će biti kraj, kao, zanimalo me prosto kao kad je i kako ova Staša odlučila da je kraj ove knjige. I sad mene zanima kad je to takva proza. Dosta je nekako i eterična na momente. Imate tog tvog poetskog glasa, vrlo prepoznatljivog na stranicama ovog romana. Kako si i kada shvatila da se prosto stavlja tačka na taj rukopis i da je taj roman na taj način završen? Jer mi se činilo da taj način pisanja da je to moglo biti i 5 puta obimnije. Da, mogao je biti 5 puta obimniji, ali čovjek naprosto mora znati kad je kraj. To je stvar dobrog ukusa kod ovih tekstova. Ali dobro, taj vremenski period trajanja Evropskog prvenstva je zaista u jednom trenutku kad sam ja vidjela da ja zapravo pišem roman i da sam se ja dobacila do 20. dana i tako dalje, i da je to sad ušlo polufinale, finale, da se zna ko, onda je ta jedna narativna nit koja prati naravno države koje su na Europskom prvenstvu suzila i moje teme i vodila ih je, tako da je ta glavna junakinja na kraju počela razmišljati o nekim temama o kojima na početku nije razmišljala, zapravo je u naznakama kao kuda će se iseliti, ona na kraju, da sad ne spojlamo, ali na kraju kad smo vidjeli da čekamo još samo pobjednika, znači ta priča je sama zapravo dovela do kraja, nakon toga više nije bilo nikakvog smisla. A onda sam vidjela da i ove druge narativne linije, to njezino isplivavanje, to njen odlazak u staru kuću, povratak, odluke koje je morala donijeti. Zapravo sam stvarno htjela da to traje mjesec dana i da odluke koje ona na početku planirala, da vidim da li ih je donijeti. To je naprosto tako, fabula se zaokružila, na neki način ona je donijela neke odluke, nešto se dogodilo u njezinom životu i to je dosta dobro zatvoreno s te strane. A s druge strane, zbog tog stila i lamentacija njezinih, nama je jasno da će ona nastaviti u istom smjeru i živjeti svoj život. I mislim da nije samo stvar u meditacijama, mislim da je jedna od potki romana i da je jedna od niti romana i taj njen zapravo koji
koji i duhoviti, malo je onako zna imati nekakve čaknute ideje i nešto što ona želi s tim svijetom postići. To je, mislim da je taj, kako bi rekla, mislim da se taj karakter gradio kroz cijeli roman i da je negdje na kraju postalo jasno da ona nije otkačena ni luda, da je to naprosto kuprcanje jednog mislećeg stvorenja u okolnostima, u ovim okolnostima u kojima smo mi svi ovdje zatečeni. Mi se naprosto ovdje koprcamo kako znamo i umijemo s ovim što nam je dano. Pokušavamo izvući najbolje iz svega ovoga i mislim da je to bio kraj romana kad sam ja na neki način nju provela kroz niz oscilacija i emotivnih. I kad se više tu što nije dalo reći, dalje bi se moglo samo ponavljati. Čini mi se da ti je bilo važno da nekako ceo taj kontekst društveno, političko, ekonomsko, istorijski, taj nekako užasno težak kontekst kao ono vreme na ramenima koje je bačeno na nju, da zapravo da joj ne daš da poklekne, da to bude jedan ženski lik koji uprkos tome svemu, dakle, iako možda se čini na momente da ona ništa spektakularno ne radi sa svojim životom i odlukama, u stvari ona ne dopušta ni u jednom momentu da je sve to savlada, da je to zvjerči iz drobi. Dakle, ona se nekako suptilno bori kroz taj život i kroz sve te situacije, dakle, kao jedna vrsta zaista tihe borbe jednog jakog ženskog lika. Dakle, ona je ona koja je prilično kao neprimetna nekako oko nas. To nije nekakva galandžija, neka prvi redovi borbe i tako dalje, militantna. Ona nema ništa od tih osobina, ali ona nekako ruje i ruje to svoje. Dakle, prosto ne baš kroz taj konstantno propitivanje. Zanima me se da od starta imali ideju da to bude takav ženski borbeni lik, ili si išla onako iz epizodu u epizodu i onda su ti se možda otvarale neke njene osobine, neki njeni aspekt, ili si od starta rekla, ok, ovo će biti ova vrsta ženskog lika, ona neće ni u jednom momentu uzeti revolver i upucati oko sebe neke ljude i rešiti neke situacije. Ne, pa znala sam da neće uzeti revolver, ali s druge strane sam isto tako znala da ona, gledaj, ovo je roman o emancipaciji, to je emancipatorski roman i ovo je zaista ženski roman. Ja sam htjela kroz taj ženski lik na neki način dati omaž ženama s kojima sam ja osla i ženama za koje ne bih htjela da izbljede iz pamćenja na neki način. To su žene koje živeći znači se događa u malom mediteranskom gradiću, u više tih gradića u kakvima sam i ja odrasla i mi smo sada koji živimo u 21. stoljeću ovaj trenutak susrećemo se s nekim drugim tendencijama ženstva. Ne onako kako sam ja naučila da žena treba biti. Taj moj lik je na neki način omaž toj jednoj snažnoj ženi koja neće uzeti revolver. To nije stripovski junak. Ona je utopljena u tu malograđanštinu, ali ona se non stop bori iznutra i natom i vlastitom inteligencijom da ne postane naprosto jedna beskičmenjak, da ne postane jedna siva masa tog društva. Ona ne sudjeluje u tom društvu, ona se žrtvuje po cijenu vlastitog neuspjeha i emotivnog i egzistencijalnog, pa čak i psihičkog u nekom trenutku. Ona sebe dovodi u situaciju trapljenja i izolacije, znači ne želeći raditi ono što ne želi, ona sebe dovodi u situaciju izolacije gdje ne komunicira ni sa kim, živi sama, gdje ne jede skoro pa ništa. To je jedan otpor ženski i neki inat, to je jedno oružje žensko koje je opisano naravno u književnosti, ali to su te trpeće, šuteće žene, to su one koje stišću vilice, koje su stiskale vilice nad obiteljskim tabuima i problemima, ratovima, političkim i uopće u patrijarhalnom društvu. To su žene koje su se borile šutnjom
I ona je jedna od tih koja se bori šutnjom i ona u romanu zaista ne govori puno, ali mi smo cijelo vrijeme u njezinoj glavi. Mi dobro vidimo što ona misli cijelo vrijeme. I to je ponekad zaista duhovito, ali to je nekakav inat u smislu gdje ona zaista gleda svog muža i kaže ja ću tvoj život učiniti nemogućim. I to stvarno je tako. I ja kad sam shvatila što je ona sve u stanju napraviti, a da se izvana zapravo ništa ne vidi, to mi je tako jedan moj poklon tim šutljivicama, što ja nisam, svakako. Ja se radujem svim čitanjima ovog romana, a posebno će me zanimati i feminističko čitanje ovog romana i čitanje ovakvog jednog lika ženskog. Mislim da je jako važno i za feminizam ovog savremenog trenutka u kojem mi živimo da se oslikavaju ovakvi likovi, a ne samo najeksplicitniji po defaultu nekako feministički, ako me razumeš. Dakle, ovo je duboko feministički lik i ovo je duboko feministički roman, iako si sama rekla, dakle, ona jeste jedna šutljivica, ona jeste jedna trpljiva žena iz nekih sredina iz kojih smo i mi svi potekli, ali ona nije žena koja je, dakle, dopustila tom vremenu da je satira, dakle, ona konstantno to sve nekako propituje i ruje iznutra i u stvari ima jedan svoj tihi aktivizam, dakle, ona ipak taj svoj život ima u svojim rukama, dakle, na način kako može iz tog konteksta u kojem jeste. Ona nema kompromisa. Kod nje u životu zaista nema kompromisa. Ona možda i bi. Ona možda i bi napravila nekakav kompromis zbog boljeg života, međutim naprosto ne može. Mislim, biologija odbija, ne može, sustav izbacuje. Ona naprosto ne može u tim nekim stupidnim situacijama, kao da je malo autistična. Jel? Svako normalan bi rekao, pa dobro, pretrpi, pa šta ima veze, proći što. Međutim, ona ne može, nju to non stop katapultira iz nekakvih konvencionalnih odnosa i ona ne može živjeti te konvencionalne odnose ukoliko oni nisu proživljeni. Tako da taj roman se zapravo bavi životom njenim. Ona ide u potragu za stvarnim nekim životom, pa ga susreće, ne znam, u marketu, iz radija koje se čuje iza nekih polica, u pošti, na raznim mjestima, na licima nekih ljudi ili nekih žena, vidi da je tu nešto stvarno, onda ide za tim tragom. Mislim, tako i mi, valjda u vlastitom životu, kad vidimo da negdje više nema zraka, da se negdje ne može disati, onda se mičeš, ideš tamo gdje možeš disati. To je zapravo bila jedina moja vodilja u stvaranju fabule, da vidimo gdje će ta žena koja ne može više izdržati u braku, u gradu, na poslu, gdje je to sve skupa, gdje ne privređuje u nikakvom smislu. Znači, svi konvencionalni odnosi, sve zadatosti kod nje nisu funkcionirali. Ona je potpuno alternativan lik. I razmišlja i o religiji, i o svemu. Mislim, nemam pojma. Meni se isto nekad čini, kad razmišljam o tom romanu, da sam ja tu dotakla razne neke stvari. Ja ne znam kakva će biti kritika tog romana, jer ja se nisam pišući ga bavila njime na način da neke stvari do kraja istražim, niti da ih nekako konceptualno se njima bavim. One su stvarno došle potpuno spontano kao dio tog lika. I radnja romana i jest taj lik, njegova promjena. Ja mislim, ja sad nije da sam ja kritičar, ali sam čitalac i urednik ovog romana, čini mi se da je baš nekako sukladno, odnosno u skladu s takvim likom, su i dotaknuti ili otvorene određene teme, da bi prosto roman bio obremenjen nekako nekim viškovima, da si na drugi način složila taj tekst. Dakle, moje nekako mišljenje je da je samo na ovakav način mogla biti ispričana ta priča. Ono što se meni u startu jako svidjelo je naslov ovog romana, da je horor vakuj, odlična sintagma horor vakuj, strah od praznine. I čitajući, ja nisam ranije, moram priznati, nisam ranije razmišljao o toj sintagmi, nekad sam, valjda na časovima likovne kulture, čuo prvi put za tu sintagmu, onda mi je ostalo u glavi da taj strah od praznine i kao dobro. I onda čitajući taj rukopis, nekako taj strah od praznine počeo da se usložnjava. Počeo sam da ga doživljavam kao da je na svakom koraku u tom tekstu i oko nas. I u stvari da smo svi mi potopljeni u taj strah od praznine, nekako čim osvestimo svoje živote pa do kraja, mi stalno plivamo kroz strah od praznine. Ne znam šta ti misliš o tome. Ovo malo je kao one emisije gdje malo pričamo o tekstu, malo ovako kao deluje privatno, ali zaista, zar nije to plivanje i isplivavanje te tonidbe
jedna stalna borba sa strahom od praznine. Pa je, naravno, mislim, neki su filozofi o tome rekli više. Ja ne mogu dati definiciju toga, egzistencijalističku. Naprosto, čitajući, mislim da sam čitala nešto vezano za katedralu Svete Stošije u Zadru, kad sam naišla prvi put na tu sintagmu i onda sam pomislila, pa da, to nije samo pojam, mislim, iz povijesti umjetnosti, on se zaista može u svakom trenutku, ovo što ti kažeš, promijeniti. Mi zaista to non stop radimo, mi sve to radimo zbog straha od praznine, a taj lik je definitivno, ona non stop ide u prazno, ona se non stop lišava i tako se tu radi onda jedan krug, ona cirkulira iz tog praznog u puno da bi to puno odmah izbacila i to je takav jedan proces filozofski. Malo sad ovdje konsultujem ovaj papir, naš dogovor, pošto smo ti i ja skloni razgovorima naširoko, a moramo se držati ipak neke strukture. Dakle, sad smo rekli nešto o stvaralačkom procesu. Da, evo ima jedan moment koji je isto zanimljiv. Dakle, evo tvoja najnovija knjiga, doduše ljudi kad budu gledali video najnovije će biti Horor Vakuja, dok snimamo video najnovija je zbirka priča 12 pred zidom, koju je objavio Sandor početkom septembra meseca. Ti si u ovoj zbirci priča najavila i nagovestila roman. Dakle, ovaj tekst romana na neki način funkcioniše i u nekim tvojim drugim knjigama, delovi njega, dakle, ili konkretno je to jedan odlomak. Kako doživljavaš taj komad teksta u obliku kratke priče u jednoj celini koja ima drugačiji konceptualnu vezu? Da, ja sam u ovoj zbirci 12 pred zidom, falila mi je nekakva priča. Nakon tog romana Horor Vakuji, kad sam ga napisala i ponavljam, nije bio namijenjen za izdavanje, ja sam i dalje pisala kratke priče, misleći kako taj roman nikad neće ugledati svjetlo. Međutim, bila sam svjesna tog lika i bilo mi je jasno da i kad pišem kratke priče da taj lik žene zapravo priča te priče. I ove 12 pred zidom, to je više glasova iste žene na neki način. Ona može biti i stara i mlada i neka druga, ali to je zapravo uvijek isti glas. I kad sam pisala priču Tišina za 12 pred zidom, ja sam se vratila tom glasu iz romana Horor Vakuji i vidjela sam da kroz njega zapravo mogu puno više reći nego kroz neke druge glasove. I onda sam shvatila da jedan komad, početak romana Horor Vakuji funkcionira malo izmijenjen. Objavljen je i u 12 pred zidom i vidjela sam da on drži na okupu i ove druge priče. Nekako mi se čini da će se to moći čitati, ne znam, sad je to tek friško, tako da ne znam kako će se to moći čitati, budući je Horor Vakuji još nije izašao, nije tiskan, nisam ga imala u rukama, ali on mi je pomogao pišući kratke priče. Čini mi se da se kroz taj roman, da je taj glas, taj lik da je dao volumen nekako je ovim temama koje sam obradila u 12 pred zidom. Iako ponavljam, tu su neki drugi likovi, druge žene, i starije i mlađe. Međutim, to je uvijek isti taj neki lik. To je neki borac za pravdu koji nije ni ljut, ni rezigriran, ali postoji neki inat, postoji, čini mi se da je to neka dominantna psihološka kategorija, ta jaka osjetljivost na nepravdu, na neki fašizam koji se događa među ljudima, koji se događa u svojim malim oblicima, mali džepni odnosi koji vode do odmjeravanja moći, dominacije, otpor tome, otpor toj neravnopravnosti. I
to je zapravo, mislim, ne mogu sad reći isti lik, ali to ide iz nekog istog izvora. Obe knjige, i roman i ove nove kratke priče, to ide iz istog glasa. Sviđa mi se kako i ti ja govorimo i o romanu Horor Vakui, evo sad i u istu priča, nekako ne otkrivamo o čemu se radi u tim knjigama, a jako fino govorimo o tim knjigama, govorimo nekako sadržajno. Ja se sve vreme trudim samo da ne uradimo onu stvar koja je najgore u razgovorima, to da se prepriča o čemu se radi u knjizi. Dakle, o čemu se radi u knjizi Horor Vakui i 12 pred zidom, saznaće oni koji budu te knjige čitali, nije naše da ih mi prepričamo. Dobro, rekli smo puno o čemu se radi. Mislim, nismo upotrebili ove kratke sadržaje, ovu plastiku, zbog toga što i ti i ja smatramo da romani i da se književnost tom plastikom samo bavi kao nekakvom kulisom u koju će ugurati žive i mrtve likove. Romani govore o nečem drugom, o ovome o čemu mi smo sada razgovarali, jel? A to o čemu se radi konkretno, kako se ona jednog jutra probudila i otišla u dućan, to sad je drugo. Vrsta književnosti, Bojane, to je takva vrsta književnosti koja uporište svakako nije u fabuli, u toj plastici priče i ne iscrpljuje se u tome što je tko napravio, više možda u tome što je tko rekao ili pomislio i na koji način je svoj život, odnosno radnju romana, svoje akcije u romanu, koliko su u ravnovjesju s njegovom psihologijom. Mislim, to su misaoni, to su, ovaj moj roman Horor Vakui, to je refleksivni, to su samo njezine refleksije. Sviđa mi se ovog leta kada smo na moru ti ja razgovarali o nekim knjigama, neću reći kojim, a sam ti rekla, ne zanima me ta priča, da čitam samo tu fabulu šta se dogodilo u knjizi, zanima me misao. I evo, ja neću biti sad skroman, reći da zaista ovdje kod tebe je ta misao nešto što je primarno i prioritetno. Dakle, slušaj, mislim, ljudi svašta rade. Ljudi svašta rade. Mi gledamo što ljudi rade, vidimo da lažu. Mislim, vidimo da rade gluposti. Ne zanima me više stvarno što rade. To vidim i sama što rade. Zanima me što misli dok to radi. To ne, kao pisac isto tako. Mislim, možeš izmisliti što god hoćeš, baš me briga. Mislim, uzet ću strip pa ću čitati. Zanima me što misli taj lik i da li uopće misli. Ljudi su sve manje, čini mi se, misleći. Ne mogu uopće artikulirati svoj stav ni prema čemu. Čini mi se da kao društvo patimo od toga da patimo od slijeganja ramena i da patimo od toga da nemamo hrabrosti artikulirati svoje mišljenje ni prema čemu, pa makar pogriješili. Pa što ima veze, pogriješi, samo reci što misliš o nečemu. Nemoj stalno nešto otpuhivati i gledati na drugu stranu. Tako da ta jedna neodlučnost, nejasnoća, ljudi se ne mogu odrediti prema najosnovnijim stvarima se ne mogu odrediti i to je nešto što i mene kao čovjeka, a i moje likove smeta me to. Zato što ne znam što neko misli, to me užasno, pa i u odnosu i kod mojih prijatelja, zanima me što misli, zanima me tvoje mišljenje o ovo ili nazovem te telefonom, pitam te, Bojane, što misliš o ovome? I onda očekujem da mi se to kaže, pa po cijenu da se meni to neće svidjeti. Mislim da od jednog straha ili od potrebe da se svidimo svima, da se nekome možda ne bismo zamjerili, da postajemo tako jedno, ne znam, da čovječanstvo postaje tako nekakav organizam jako čudan, a onda u trenucima se dogode jako čudne stvari. U trenutku se dogode jako čudni ljudi postanu predsjednici, donose se potpuno nelogične odluke vezane za ekologiju, vezane za uopće politički. Nije nam jasno odakle je to nastalo ako niko prije toga nije se izjašnjavao. Tako jako je čudno vrijeme, drugačije od onog. Mislim, svakako drugačije ovo vrijeme. A ja radim u školi i majka sam dvoje djece, sad već imaju više od 20 godina oboje i radim u školi već isto 20 godina i vidim kako se to mijenja. Vidim koliko je teško izvući iz djece mišljenje uopće. Oni uopće niti ne misle da trebaju imati stav o nečemu. Ili imati svoje mišljenje o nečemu. Sve manje i manje misle da moraju o nečemu imati svoje mišljenje. Ili zbog autoriteta roditeljskih, školskih, crkvenih, uopće me nije briga kojih,
ali njihovo mišljenje kao da niti koga zanima, niti je važno, niti ga oni znaju i to je jedan trend. Eto. Sad si rekla, radila si i radiš u školi i dalje. Ja sam u predstavljanju rekao, radiš kao profesorica književnosti jezika, vodiš radionice kreativnog pisanja i vodiš čitateljske klubove. Dakle, tu su književni festivali, radiš i kao lektorica, pišeš tekstove za radijske emisije. Da li smatraš sve to jednom vrstom privilegije? Dakle, ti si nekako stalno uz tekst i sa tekstom, iako je tu često gomila nesigurnih poslova, možda nekih nefer odnosa, ali prosto, dakle, tvoj i lični, dakle, i privatni i profesionalni život je usko vezan uz tekst. Tvoja svakodnevica je usko vezana uz tekst, pa dakle, da li smatraš to svojom privilegijom kao književnica? Smatram to svojom privilegijom, smatram to, kako bi rekla, se je to tako dogodilo i ja sam stvarno, mislim, ne mogu reći da sam ponosna, nisam ponosna na sebe, nego sam ponosna što se uopće može od toga živjeti i to raditi. Na neki način stati u obranu časti, književnosti i umjetnosti, bez obzira što to možda nekad i nije unosno i tako dalje. To je stvar odluke u životu i jedne, onako, ja ću to sad raditi zato što smatram da je to pošteno i vrijedno i, što mi kažemo u Dalmaciji, mi ritam moje snage i mog zanosa cjeloživotnog. To je stvar odluke. Ako ćeš se baviti književnošću, onda moraš u jednom trenutku sebi reći ok, ja sam pisac ili ja sam pjesnikinja. Sjećam se prije dosta godina autobusom sam putovala i neki kondukter me htio počastiti kavom kad smo stali na nekoj. Pitao me, pa čime se vi bavite, što radite? I ja sam ovako malo mišla na živce i ja sam rekla, ja sam pjesnikinja. I to, sjećam se tog njegovog, kao zanimljivo. I ja, kako sam nekako stala iza toga i gledala sam ga, u smislu, to je moj posao, ja sam pjesnikinja. Mislim, ja sam profesorica književnosti i stalno stojim na tom nekom braniku časti tih pjesnika koji su i prostituirani i izvucarani po tim čitankama i nema više gdje sve ne i svedeni na neke anegdotalne zapise, svedeni na par aforizama, gdje se i ritam i rima i versifikacija, sve je to svedeno na nekih par školskih poteza i ja smatram da je zadaća nas koji se time bavimo da na neki način držimo obraz tome i ja sam zaista se smatram privilegiranom da mogu od toga, da mogu to raditi, da mi je pružena prilika. I baš ponekad pomislim kako sam sretna da mogu samo to raditi, da ne moram raditi nikakve druge poslove. Ja mislim da time veze i sa tom odlukom koju si spomenula i zapravo je tako. Ja poznajem, znam da iza toga ide jedan beskompromisni stav, dakle da ti vrlo često donosila odluke prilično radikalne da bi ostala uz književnosti i naravno da se to vratilo dobrim, dakle da je ta književnost vratila. Dakle, jer ljudi pokletnu, to je ljudi su slabosti, strahovi, ljudi se odriču svojih primarnih stvari, misleći da je pametnije da rade nešto drugo, da će se vratiti zapravo svojoj suštini kasnije, kod tebe toga nema, ti prosto se držiš. Ja sam malo staromodna, znaš. Dobro, ja sam staromodna. Da, staromodna. Da, možda Koprivica je jednom mi rekao, to pamtim, kad je rekao zbog nekih mojih životnih odluka da nije moglo biti drugačije. On je rekao da u jednom trenutku moraš sve staviti na tu kartu i ako ne staviš sebe u ulogu nekoga ko radi književnost, ako se ne pomiriš s tim, ako nekako se cjenkaš, ako držiš figu u džepu, da to neće ići. Da to neće ići, ne možeš na pola. A znaš i sam, mislim, pisanje uzme jako puno vremena i ne uzme samo jako puno vremena, uzme ti imidž na neki način, znaš. Mislim, ja i sad živim, radim u školi,
ljudi čitaju, ljudi mislim i ne znaju, pogotovo mladi, poistovjećuju uvijek autora s likovima, pa o čemu pišeš i tako dalje. Mislim, ti si transparentan s tim svojim mišljenjem i taj egzibicionizam koji ide ruku pod ruku s ovim čime se mi bavimo. Treba ljudima na neki način objasniti da to nije egzibicionizam u onom smislu da ti ne možeš zadržati jezik za zubima, naprosto da te nešto tjera da o svemu i svačemu izneseš svoje mišljenje, nego da je to namjera, da je to naum i koncepti da postoje stvari na svijetu o kojima misliš da treba govoriti i da ti o njima onda govoriš, što je rekla, ne mogu se sjetiti imena, sad ću knjige Jakubove, Nobelovka. Kako se zove? Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk je rekla neće proći puno vremena, a bit će nam stvarno dragocjeni ljudi koji se još sjećaju slobode. Mislim da ja sam dosta kasno počela objavljivati i mislila sam da nemam ja što pametno za reći, da su ono, što ću ja sad to pisati, o čemu bi uopće pisala. U onom trenutku kad sam shvatila da u ovom društvu postoje stvari o kojima nitko ne govori, o kojima i da je moje iskustvo i moje mišljenje autentično i da imam što reći, onda sam počela to pisati. I zbog toga mislim da je važno za svakoga da progovori i da se govori. Zapravo ovo, sad se ponavljam, ali to je to. Kad sam vidjela da ljudi zapravo sve manje i manje govore, da se libe kritike, da se libe iznošenja svog mišljenja o bilo čemu, da se ne bi nekome zamjerili i tako, to mi je bezveze. A imali smo učitelje i ti i ja, da spomenem Dašu i neke ljude koji su bili, Dašu Drndić koja je bila autoritet tebi i meni, koja nas je učila tome da po cijenu, da se zapravo nema se što izgubiti. To što će neko do koga ti nije previše stalo, neki takozvani autoritet do kojega ti nije previše stalo, tebe maknuti sa svoje liste prijatelja ili što će ti uskratiti neku svoju simpatiju, mislim šta ti briga? I bolje. Koji lajk manje, koje gostovanje na festivalu manje i koje neki novinama pohvale manje, može se živjeti pravo i sve svodi na lajkove. Kaži mi da to malo spomenemo, dakle ti si završili studije književnosti, koje su to knjige ili autorke tebi važni bili i ostali, a koji su ti danas ovako iz našeg ovog živućeg polja domaćeg također važni, koji bi sad spomenula u ovom razgovoru da ljudima dala možda jednu preporuku za čitanje? Znaš šta, to mi je uvijek jako teško pitanje. Meni su zapravo svi važni. Skoro su mi svi važni. Svi veliki pisci koji precizno pišu, koji su u stanju dešifrirati te zamršene kodove našeg unutarnjeg života i izvući ih u jezik, u taj linearni kod, za mene to uvijek fascinira i svi su mi jako važni i svi su to moji učitelji. Ja volim od Ovidija do Carvera, naravno, mislim, rijetki su pisci koje ne volim. Možemo tako početi pitati. Bilo bi možda bolje da me pitaš koje ne voliš, koje ti nikako nisu zanimljivi, jer ove koje volim stvarno ima jako puno. U zadnje vrijeme, baš ko me se jako dojmio i ko mi je baš jako drag, to je Rachel Cusk. Ona je jedna britanska spisateljica, nova, i prošle godine sam je prvi put čitala nekoliko njezinih romana, ona mi je stvarno odlična. To je tako neki, mislim, naravno, sviđaju mi se autori koji na neki način, sviđaju mi se oni koji pišu potpuno drugačije od mene, a sviđaju mi se i oni kod kojih prepoznajem nešto slično u modelu pisanja i sastavljanja svijeta. Takva je ta Rachel Cusk, nju jako volim. Poeziju jako volim, razne ženske autorice, ne znam koga bi sad izdvojila, niti sa ove naše, volim Tanju Stupar Trifunović,
od naših autorica. Volim Teu Tulić, Dašu Drndić, volim. Nemam pojma, ne mogu se sad sjetiti, nisam se pripremila. Dođemo do onog momenta da uvijek ćeš nekog zapravo ispustiti iz tih spiskova, lista, preporuka, to jest nezgodno pitanje, jer zapravo verujem da bi mogli nabrajati. Nezgodno je pitanje. Nezgodno je pitanje kad se, jer meni su stvarno, ja volim jako kratku priču i onda svakako znam koju kratku priču volim. Volim američku, volim japansku kratku priču. Više volim to nekako književnost kroz nekakve, kroz nekakve možda poetske modele. Isto tako u poeziji. Volim stariju književnost, volim noviju. Evo, prije 2 dana me jedna moja prijateljica, pijanistica, pitala da li bi radila s njom nešto vezano za Flaubera. I ona je rekla da, ali morat ćeš ponovo čitati Flaubera. Ja sam se tako razveselila. Ajme, napokon, sad ću ponovo čitati Flaubera. Eto tako, mislim, meni su stvarno, mnogi su mi pisci dragi i volim čitati stariju književnost. Baš volim književnost 19. stoljeća. Mislim, kad kažem stariju, ne mislim na ovu jako staru. Mislim na književnost 19. stoljeća i 20. stoljeća. To kad moram, uvijek mi je veliki gušt i onda vidim koji su to majstori. U principu su mi oni već, ja imam tu sreću da predajem u srednjoj školi, tako da te tekstove čitam stalno i iznova i već ih znam i napamet. I svakako bi čak rekla da više volim tu stariju književnost nego ovu suvremenu književnost koja često ode zbog potrebe da se svidi, da se dobro proda, zbog te neke, rekla je Irena Vrkljan, da je od političke cenzure puno gora ekonomska cenzura, odnosno autocenzura, gdje krećemo pisati ono nešto što mislimo da će se prodati, pa onda fantomiziramo neke poluteme, jurcamo za nečim što ti je ono što se kaže žena zajašena konja i odjeća u svim smjerovima. Tako bi književnost htjela pokriti sve teme, zabavne, poslovne, ovakve, ljubavne, ovo ono. To naprosto ne može, to onda nekako ostane površno. Volim pisce koji se bave slojevima ljudskog postojanja. Volim Hamsuna. Sad čitam Bernharda, Mraz, grozan je, on toliko je divan da strašno, eto dobar, odličan je. Volim dobre velike pisce čitati. Sretna sam da mogu da imam taj kapacitet čitati te romančine koje, sad, onda moji kolege ili moji prijatelji kažu, ime meni ko će to čitati, ko to može čitati. Međutim, ja vodim dosta uspješno, moram reći, već 3. godinu čitateljski klub u Dubrovačkoj knjižnici. I čitateljski klubovi su nešto novo što se događa u književnosti. Mislim, to je dosta staro, saloni su postojali oduvijek, ali u novije vrijeme knjižnice, pogotovo u Engleskoj, čitateljski klubovi postaju jedno bitno i relevantno mjesto u ocjeni i kritici čitateljskoj. To su ljudi koji naprosto vole čitati, dobro čitaju. I čitaju možda i bolje od nekih kritičara. Čitateljski klubovi su postali zanimljivi i izdavačima i tim ljestvicama od kojih ovisimo i koji su nam jako bitni, gdje ćemo se pojaviti na ljestvicama i po nagradama. I na čitateljskom klubu, sad smo čitali Konradovo Srce tame, čitamo mlade autore, nove autore, a čitamo i stare autore. I sad ćemo čitati Eimer McBride, sasvim novi smo u Bohemi, tako nešto, jedna mlada Irkinja. I što sam htjela reći? Htjela sam reći da ti stari romani i novi romani, da nije uvijek, kako bi rekla, mora se naći nešto univerzalno, nešto isto. To se može naći u tekstu starom ili novom. I mnogi su mi pisci dobri fragmentarno. Možda nije mi dobra tema, ali recimo Srce tame mi je izvrstan roman koji smo sad čitali, uživala sam od početka do kraja, ovo mi je 3. put da sam ga čitala. Ne mogu reći da je to neka tema koja mi se sviđa, ali način na koji je to napisano
i opis koji tu dominira, to mi je stvarno genijalno. Eto, malo ovo pitanje nisam baš dobro odgovorila. Teško mi je ovo pitanje da izdvojim najbolje pisce, ne mogu to. Da, ja kažem, ja sam čak i dvoumim da te stvari pitam, ali pitam zato što nije loše da se čuju neka imena i da se skrene pažnje na neke knjige koje smo možda i zaboravili ili koje smatramo delom lektire, pa kao da sad nešto prošlo, a nije prošlo, prosto treba se i vratiti. Ono što je zanimljivo za razgovor, a što nije neobično, verujem da bi ljudi rekli ja sad neobično je da si ti objavila nekoliko knjiga ove godine, jer ljudi možda samo da misle da si ti sad sedela i pisala tako, natipkavala jednu za drugom, pa su one izlazile, ne, naravno, one su pisane više godine, ali su objavljene u iste godine, dakle to je zbirka poezije premještanja, zbirka kratkih priča 12 pred zidom, eksperimentalna proza Sakupljač i evo roman Horor Vakuji. Dakle, eto te u svim žanrovima u ovoj najtežoj godini otkad mi pamtimo naše životnice. Da, izbaci ti četiri knjige, 4 naslova u najgore godine. Kaži mi, sad dobro, kakav je to, kakav je osjećaj, pretpostavljam da je dobar, ali me zanima evo i ovo da je roman Horor Vakuji prva knjiga koju si ti objavila van Hrvatske, dakle prvi roman i prva knjiga koju si objavila i van Hrvatske, dakle i u tom smislu nekako se razvija tvoje pisanje, tvoj tekst ide dalje i sada evo kada je to sve izašlo i kada ovo godine ide ka svom završetku, kad se ti osvrneš na to, da li ti se to sve čini malo ludo? Da se sve to dogodilo u ovoj jednoj godini? Da, pa kao da mi nije niti previše jasno. Mislim, moram reći da sam dosta nekako hladnokrvna. Čak samo sebi sam malo čudna kako tako reagiram na to. Mislim, stvarno, najprije da kažem da mi je stvarno važno da je Horor Vakuji, jako mi je nekako, htjela bi se zahvaliti na toj nagradi ovim putem i reći da mi je to, osim što će roman izaći, posebno mi je to zanimljivo i bitno da izlazi u Srbiji i da je prepoznat van ovog čitateljskog konteksta u kojem ja živim. To mi je baš onako, baš za taj roman za koji sam intimno vezana i taj moj prvijenac. Eto tako, to mi je nešto jako bitno bilo i kad sam dobila tu, moram priznati da sam se zaista, mislim, onako kao jednim strahopoštovanjem, jednim komadičkom sam se nadala da možda, ali nisam se smjela nadati od straha, znaš ono kad kao nešto jako želiš, onda se to sigurno neće dogoditi, tako sam ja sve flegmala, kao nije mi briga. Međutim, kad sam vidjela da stvari kreću u tom smjeru, moram priznati da me jako razveselila te nagrada i stvarno mi je do nje baš jako stalo. Tako da nekako premještanje kad su izašla urednica je Dorta Jagić početkom ove godine, jako mi je bilo bitno da izađe ta zbirka pjesama. To su, mislim, baš onako pjesme na kojima sam dosta radila i konceptualno sam se time bavila i dugo sam taj rukopis slagala i jako sam bila zadovoljna kad je on izašao van, baš i jesam. Ova zbirka Priča 12 pred zidom, ona kao nekako da se provukla između poezije i između romana, nekako, međutim, i sve sam si mislila, bože, što sam ja ovo napravila, ta knjiga je izašla van skoro pa neprimjetno. U nekom trenutku je ona, ja sam je dala izdavaču Sandorfu, Matko Abramić je urednik i mi smo na njoj radili. Ja sam to tako dosta profesionalno radila na tim pričama. Sve su te priče bile ili na natječajima ili su već objavljene u časopisima. Za tu sam zbirku dobila autorsku potporu od Ministarstva kulture Republike Hrvatske i onda je ona izašla van i ja sam se u jednom trenutku našla s tom knjigom u ruci, otkud si se ti stvorila? Kako si se ti stvorila? Ko je tebe napisao? Nekako sam se preprofesionalno njome bavila. Mislim, pričama napose jesam, ali onda u onom trenutku kad ih je trebalo složiti i objaviti tu zbirku, ja sam to nešto cap napravila, poslala, na njoj radila, lektorirali smo to sve skupa, ali nisam oko nje
onoliko drvila, nisam toliko o njoj razmišljala. Ona je nekako prošla, pa je to tako nekako kao profesionalno je prošla. I kad je izašla, kad sam je čitala, počela je davati ljudima, ona tek sad dobija neki svoj volumen. I ja svako malo nju ovako pogledam sa strane, mislim se, viš ti to? Nekako kao da nisam niti planirala da će u njoj biti rečeno sve to što je u njoj rečeno. U toj su zbirci 12 pred zidom neke priče koje su i politične i neke teme o kojima ne bi se više njima bavila. Tu ima i logora i rata i stvarno ima teških tema. Na neki način je ta moja knjiga možda odgovor na ono tvoje drugo pitanje u smislu tih tranzicijskih i postjugoslavenskih tema. Mislim da je ta knjiga pravi odgovor na to tvoje pitanje. Te teme koje su unutra, to su te postjugoslavenske teme. Na neki način je ta knjiga ide u taj blok. Tu ima i napuštenih gradova i napuštenih ljudi i svih tih tema koje su nas mučile godinama i ja sam nekako to sve ispisala i čini mi se možda stavila točku na te teme. Možda i nisam. Ali za svaku od tih priča sam istraživala i u nekom periodu za neke priče sam stvarno puno istraživala te teme vezane za Drugi svjetski rat i političke teme vezane za frakcije u Drugom svjetskom ratu i tako dalje. Možda malo i previše, ali mi se činilo da trebam saznati to nešto što me kopkalo i zbog čega smo izigrani bili mi svi kao generacija, možda i kao narod. I zato se zove 12 pred zidom. U principu taj pred zidom kao sintagma se nalazi skoro u svakoj priči, ali tu ima zaista od strijeljanja do raznih zakočivanja i raznih frustracija kad se ljudi nađu pred zidom. To je to je knjiga za postjugoslavenskih tema. I što si pitao? Da, kako se osjećam vezano za to? Pa kao nekako najnormalnije mogu ti reći. U smislu... Pa, znaš šta, mislim, dobro je da su one izašle, ja sam jako zahvalna i drago mi je da sam uspjela, ali čini mi se kad bi se kao krenula sad nekako veseli da ne bi bilo kraja, a to ne smijemo. Nadam se da... Nema toliko tog veselja, jer sad zapravo jedna vrsta predaha od stvaralačkog procesa ili ti sad već radiš u smislu razmišljanja ili pisanja nečeg novog i da li je sad nakon romana Horor Vakui, da li te sad kopka da dalje pišeš romane ili prosto to nije bitno, žanr ti nije bitan? Da, ja bih voljela pisati roman. Ja se i dalje malo plašim pisanja romana i dalje sam tu u nekoj tremi. Sad je proces nekog predaha. Najprije bih ostavila jedan mali prostor tim knjigama da rade za sebe, da malo dišu. One su sad, zašto ja kažem ovako da je to najnormalnije? Ne znam još nisam dobila dobila sam naravno glasove o tome, ali dala bi malo prostora, ne bi odmah gnjavila dok ne budem našla temu. Naravno pišem dnevnik, pišem neke svoje zapise, mi koji pišemo non stop, ali nemam odmah neku temu za koju smatram sad ću odmah pisati dalje. Pišem i tako dalje, ali vidjet ću. S druge strane, kad uđeš u tu, stalno pišeš. Ja pišem za 3. program radija, već su neke priče nastale. Ova, što si ti nazvao eksperimentalna proza, ona je nastala prije ljeta za vrijeme rezidencije ovdje u Dubrovniku. Isto tako sama od sebe je nastala u tom nekom eksperimentalnom obliku. Nakon nje sam napisala još jednu po sličnom modelu na Lastovu ove godine. Pa ćemo vidjeti kako će se oblikovati taj glas i koje će teme doći. A nemam nikakvu namjeru. Voljela bi pisati roman, ali vidjet ćemo kako će biti okolnosti.
Dobro. Sad je ovo kao da sam u nekoj školi. Dobro, u redu, dobar je odgovor. Mene sad, ja bih sad da ti čitaš odlomak iz romana Horor Vakui, da ne bude da samo pričamo o knjizi, nego malo da čujemo i tog teksta. Dobro, evo raspustit ću kosu. Može da raspustiš, da je drugačija frizura za čitanje teksta. Drugačija frizura za čitanje. Evo, samo malo. Jedan mali odlomak. A koliki odlomak, Bojane, to treba da bude? Ja nemam baš ovdje sad veliki odlomak, pročitat ću jedan mali. Par minuta, čisto da gledalci ovog našeg razgovora steknu nekakav dojam o tome kakav je. Mali. Dobro. Evo, ovako mi se zove. Ja sam otvorila Horor Vakui i piše Horor Vakui mali odlomak. Ovako kažem. Žene svijet gledaju kroz špijunku. Čak i ako imaju novac i primanja, stan, osnovne uvjete za život, i dalje su odjeljene tvrdim vratima nemogućnosti. Samohrane majke, potplaćene, usamljene, debele. Što ako ostavim Petra? Kuda bih mogla otići bez posla i novca? Preostaje mi da šutim i gledam svijet kroz špijunku. Osjećaj da sam stisnuta u mraku dovede me ujutro do prostora punog suza i samosažaljenja. Tamo stišćem zube. Pomoć sa strane neće doći. Gledam lijevo i desno. Vidim samo političke stranke. Ovo sad već jako jadno zvuči. Sindrom skoka iz vlastite kože i osjećaj želatina nemogućeg koje guši pore na koži. Ni tu, ni tamo. Ukotviljenost je dominantna dimenzija otkad znam za sebe. Jesmo li svi u tom osjećaju? Možda sam Petru trebala reći za dijete. Sigurno je da sam trebala, ali nisam. Nije neobično što je Dante neodlučne strpao u pakao. Odluka. Od luka. Odvojiti se od luke. Riječ odluka već u sebi ima ugrađen odlazak. Zbog onog morfema od. Zavidim časnama koje gledam kroz prozor, iako njihova špijunka ima i rešetke na sebi. One su cijeli svoj svijet sagradile iznutra. Čelice, svetice. Ili ova moja anuncijata koja me gleda sućutno. Neodlučnost je bolest svijeta. Što ako? Tako se čovjek jednog jutra probudi neodlučan i histeričan. Tu nijedna meditacija ni čekanje ne pomaže. Rekla sam Petru da bih rado na neko vrijeme otišla u staru kuću u uzmore. Rekao mi je, vidjet ćemo. Odgovorila sam pitanjem, kad ćemo vidjeti? Raširio je oči i gleda u mene nekako maloumno. Pitala sam se u sebi, nije li on možda zaista malouman? Bila sam bijesna, ali nisam uzmicala. Čekala sam odgovor na taj vidjet ćemo. Tako smo stajali u hodniku i piljili jedan u drugoga bez riječi, a mislili smo vjerovatno da bi trebalo onom drugom sada, ovog trena, skinuti glavu s ramena. Caf! Ja sam u sebi izgovorila rečenicu, nestani. Vjerovatno i on isto. Kad ćemo vidjeti? Skupila sam hrabrosti i ponovno izgovorila pitanje ukopana u zemlju kao stup, nepomična, zapriječivši mu prolaz svojim tijelom. U utorak, rekao je. U utorak ću znati idem li u Zagreb. I prošao pored mene. Pomakla sam se i za njim izgovorila. A ja trebam čekati do utorka da saznamo hoćeš li ti ići u Zagreb, odnosno smijem li ja ići u svoju kuću. A ti idi odmah. Izbacio je iz sebe i zatvorio vrata kupaonice. Ja ću tvoj život učiniti nemogućim, pomislila sam i otišla u svoju sobu. Ali čim sam zatvorila vrata, osjetila sam navalu bijesa i osjećaj gušenja. Tijelo mi se u hipu zažarilo i bila sam spremna na borbu. Nezadovoljan čovjek gubi od svoje čovječnosti onoliko koliko teži nepravda u koju je uronjen. Neka časna zaljevala je cvijeće vodom iz kante. Idilična slika. Anuncijata drži ruku u zraku. Govori mi, čekaj malo. Čekaj i čitaj knjigu. Dobro? Hvala ti. Čekaj malo. Hvala ti za... Sad mogu opet skupiti kosu. Odmah da vratiš prethodnu frizuru. Evo, ja nisam pred krajem gledala više ovaj spisak nekakvih kao pitanja i tako. Mislim da smo svašta rekli, svašta otvorili. Evo, sad ja ovako prolazim kroz to. Misliš li da nešto nismo rekli da je važno da kažemo? Pazi, ovo će biti na YouTube-u za dovijek. Znači, ovo sad kad se stavi na internet, nikad više se neće maknuti sa interneta. Pa nismo rekli nešto što je važno, a to je da sam ja na festivalu u Beogradu uživo i da sam mogla upoznati sve
drage, zanimljive ljude i publiku. Svakako bi ovo sve zajedno bilo puno drugačije i ja bi bila vjerovatno dirnuta više jer bi bila i moja rodbina u publici i nekako eto, to sam htjela reći, zahvaliti se još jedanput i na nagradi i reći da mi je žao da se nećemo uživo upoznati, barem ovom prilikom, da se neće dogoditi taj spoj, susret, nego samo eto taj YouTube do vijeka, nešti YouTube-a, bilo bi puno bolje da se vidimo zaista i da se nadam da će ove nove prilike, neprilike što prije proći, da će se svakako se svijet neće vratiti na staro, ali recimo da bi bilo dobro da se unormali nekako i da ponovno možemo raditi onako kako smo navikli raditi taj svoj posao, da što manje budemo na Zoomu, a što više uživo. To nisam rekla. Nisam pozdravila gledatelje, sad više neće biti, znači, kako bi rekla to, neće biti publike, nego gledatelje na YouTube-u. Tebe da pozdravim, isto tako organizatore festivala, ostale ljude koji će raditi, koji su radili festival, isto tako sve kolege koji su dobili nagrade i koje neću nažalost upoznati. To mi je posebno žao zbog toga što smatram da su festivali književnosti jako važna i bitna stvar u kojoj se događaju i kontakti gdje slušamo jedni druge i možemo čuti i teme i glasove. To je stvarno nešto jako važno i žao mi je što smo onemogućeni to odraditi kako treba ove godine. A što se tiče književnosti, nadam se da ćemo ponovo razgovarati, da ćemo biti pametniji. Hvala ti još jednom, ja se pridružujem svim ovim tvojim željama, nemam šta tu da zamjerim, sve su to dobre i prave želje, nekako se svi nadamo da ova korona neće zauvek, a i to kad prođe svjesni smo neće više ništa biti kao što je bilo, ali možda neke stvari tu budu malo pročišćenije, jasnije, pa time i bolje. Do tada ostaju YouTube razgovori, ostaju Zoomovi čudesa, ostaju knjige, dakle evo ja sad podsjećam sve vas koji gledate ovu emisiju, tako ćemo je nazvati za kraj ovu emisiju, dakle da Stašin roman Horor Vakuji možete kupiti u knjižarama u Srbiji ili naručiti putem sajta Trećeg trga. Ovo je bio razgovor, još jedan niz razgovora u okviru Beogradskog festivala poezije i knjige 2020. godine u online izdanju sa autorkom romana Horor Vakuji, Stašom Aras, pobednicom u kategoriji proznih rukopisa. Moje ime je Bojan Krivokapić i ništa, nadamo se svi viđenjima u nekom živom fizičkom prostoru. Lep pozdrav svima. Lijep pozdrav.